Pemirsa nemonin Rahina Suci Saraswati kantos Banyu Pinaruh tanggal 13 Juli, Pura Goa Gong ring Jimbaran kekosekin oleh umat Hindu daweg galah semeng kantos galah wengi. Akeh umat ngaturangaya mawinan ring Rahina Somaribe tanggal 15 Juli, pindah ke puncak piodalan Pura Goa Gong. Pura Goa Gong rumasuk Pura Lingsir ring Bali. Mawinan, kuentenan Goa sani pinaka peninggalan zaman prasejarah masa Mesolitik ketarke sampun mayuse kali tali 500 sedurung Masehi. Raris risampun dang yang nirarte manggihin kena inucap Goa Gong kedadosang kena suci. Pura Goa Gong kaampon oleh desa adat Jimbaran. Goa puniki ngarep ka sisi kaje. Goa Gong madue dalam 15,4 meter, jimbar 14,3 meter, tur tegah langit-langit gua sawetara kali kantos 5 meter. Sane unik ring pura Goa Gong inggih punika wenten papan larangan, silih tunggil nyane umat nenten kedadosa nganggen sandal utawi alas kaki, tur krama istri sane kantun mobot nenten kedadosa ngranjing. Tios punika nyabran Rahina Buddha, samian pengemong miwah penyiwi nenten kedadosa ngaturang sembah bakti tur ngayahin umat ring pura inucap. Rarangan punika kepercaya oleh samian pengemong antuk ngeraksa kesucian pura. Jero mangku made Sukante sane pinake jan bangul ide betara Pura Goa Gong matutang indik pewarah inucap sayuaktin nyane tetujon nyane wantah nyinggihang kapuruan maha resi dang yang nirarte santukan duk punika ide mayoga ring Rahina Buddha antuk nyikyang samian sekte mawinan ring Bali daweg punika akeh wenten umat Buddha Hinayana. Lianan punika nyabran Rahina Buddha ide betara sakti lunga ke Samuan 3 tur sukses nyikyang Bali medasar Trimurti inggih punika Dewa Brahma, Dewa Wisnu, miwah Dewa Siwa. Yang pemangku Mades Panto kena kejan bangun di Taris Kunan di sini. Udaya kita jadi natayang kedek indek wentanan Rahina Buddha niki tendados melaksanakan persembahyangan ya kan. Reantukan Rahina punika menurut para penglingsir titiang pecap Rahina punika dawang ide betara paruman nika ring Samuan 3 jadi lebur sekti-sekti nika yang tukang ide para orang suci dumun nika sebagian besar nika menganut ajaran Buddha Mahayana. Akhirnya kenten ke lebur ke ajaran Siwa Buddha. Kemawinan Buddha nika sinep boyo jo kaon Rahina pun artinya nika keramat nika Buddha nika. Berarti pelayan umat nenter-nenter dikiring Buddha. Dia sebagai pengayah kita pengayah jadi wenten umat sane rawuh tangkil ngeraga di pun jago. Oh nggih. Dan pun ya saya kita. Pura Goa Gong ring Jimbaran ring galahirien mewah kepanggih nanging rite pengan mangkin sampun kabungkah margi nuju Pura Inucap. Umat Hindu sani ngemargiang tirta yatra ke pura punika wantah mata tujuan antuk ngemargiang penyucian angge semadi nunas keuripan arta berana tambah mewah ngerestiti keselamatan. Swece Bali TV.